Pa dobro, svi se zavedamo protiv kakvemu nasprotniku igramo i kar se tiče Porta, to je to, ne bi preveć zgubljao besed o njima. Usredotočio bi se na svoje igralce. Ja sam z njimi svaki dan, ja verjamem u to da bojo pravi, da bojo hrabri, da bojo skromni, da bojo ponizni. Svaki dan sam z njimi, vidim jednu iskricu u njihovim očima, vidim jednu odločnost, budite prepričani da bojo ti fanti sve od sebe dali, da bojo hrabri, da bo uz pomoć naše publike probali izločiti Porto i mi smo i pred najavu po Vitarulu, ko smo vedeli da igramo proti Portu, rekli da to nije nobena nagrada za fante, nagrada je če ih izločimo, s tim namenom smo šli u Porto, s tim namenom se podajamo zdaj u srijedu o 5 na našem igrišću da igramo proti evropskemu prvaku. Izhodišće je dobro, rezultat je dobar, 50%, ampak ja sam prepričan da bojo ti fanti dejansko dali sve od sebe. Veste kaj, ja sam z njimi svaki dan, jaz ih gledam, jaz ih posmatram, jaz vidim u njima jednu odločnost da bojo dali sve od sebe i še enkrat ponavljam, budite prepričani da ti fanti sve od sebe dali da izločimo Porto.